너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 Gabantay lagi ta diras ni. Gutom na? Kaganoon ako mangyar ang kanang tilawhang first batch kada birthday diri ako siya nang tilawhang muhukad. O birthday na dapat akong tilawhang. Dili man taga birthday ka taga kaon mangud ikaw man jud una pero. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 Mana mo kaon? Yes. Ambi kayo. Kaon. Happy birthday, Gete! Happy birthday, Cristiano. I hope. May bukas pa. Sorry, yun lang yung handa natin, guys. Nang sorry. Ang sarap-sarap ng ano ni. Kung ba yan, appetizer? Kasi bukas, may big time bukas. Yay! Ilang kang lechon ba? Yay! Baka 13. 31 lechon. Ay, 30 pala. 30, ala, 31 go. Turkey bukas. Ha? May turkey. Ah, turkey. Turkey. Bakit turkey? Kasunod ng 29. Because 30 years. Wow! Thank you sa nagbigay. And meron pang cake dito, guys. Yung! Yan oh. Happy 30th birthday, wishing you again, happy birthday, Honey Buns. Thank you so much, Honey Buns. Sarap pa naman ang cake na to. Bakit ngayon lang kayo? Bakit ngayon lang kayo? Ha? Ba't ang tagal-tagal mo? Nagtanong mo kung movie. Ba't ang tagal-tagal nyo? Guys, ah. Ha? Ba't ang tagal-tagal? Ano ba yan? Nice kawan. LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 Si Madam. Hi, Madam. Kumusta naman ka, Madam? Asa mo ka, Madam? Okay lang pala. Nagtanaw ko dito mga taon diri. Nga imong kadang tingluto. Madam, asa may mga putahin na to, Madam? Ala, wapa ko kahibaw pero kung maloto na ako jud ang first mo tilaw. So imong gamit, Madam, kay tigtilaw ra. Tigtilaw ra oy. Tigtilaw ra always man. Dili ba katingalahan? Asa may natilawan na nimo? Unsa man nga tilawan? Ay, kuha na ako na tilawan. Tinabaw o tinugba. Tinabaw? Sinabaw. Ay, karang sinabang baboy o karang tinugba. Sinugba. Ay, wala, tinabal, wala. Sinabaw. Sinabang baboy. Basoy. Basoy. Birthday to you! Ano yan? Happy birthday! Happy birthday to you! Salamat. Ano yan? May mga balon kami ibibigay sa iyo. Ba't madulas? Guys, ito lang yung masasabi namin. Trust the process. Ito lang, Teo. Trust the process. Kailangan namin yung gift ni Teo, guys. Yes. Wow. Ito yung gift namin yung Teo kasi hirap kahanapan ng gift nito. Okay lang naman ako kahit ano. Basta ito yung gift. Isang kilong bigas. Wow! Look! Globe, Nike mo, Noy! Kasi Nike. nakita namin na palagi mahilig kang magsuot ng mga cup kaya yan. Look, grabe, Nike mo, Noy. May ikong original pa, Jud. Then, next is Hindi ito. na- Ibig ito magbigay ka kaya Ito yung next na regalo namin, guys. Yung mga balloons. Ay, mali.
mali. Pwede ba ito, Marius? Oh, ito yung next na regalo namin, yung paper bag. Hindi, ito yung regalo namin, guys. Pants. Kasi ano, alam namin na itong pants, mahihiram din namin to. Nice, man. Lalo na pag-show, no? Oh, lalo na pag-show, kaya Oh, diba? Nice. Makahilak. sana sakto sa'yo kasi kung hindi sakto ito, sasakulin natin. Sakto to. Nice mindset. Saktong-sakto to. Sakto yan. 30? Look, grabe, salamat kayo guys. Grabe kayo. Oh, sa'yo na din to, Keto. Thank you so much. Pwede mo bang i-recycle to? May kasama kang box, oh. Guys, grabe guys. Grabe, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko yung effort nyo na magpa ng trust. Nanakit yun dito natin sa'yo. May ano doon? May blower doon. May blower. May take blowjob. Thank Ay, you. blower. May take blowjob. Grabe, thank you. Iba talaga yung ano guys, yung Yun. Ano yun? Happy birthday, Kate! Yay! thank you. Happy birthday. Thank you. So, ayun, kaya kami nagbigay pala kasi mag-expect na daw kami sa birthday namin. Joke lang. Parang nape-pressure na ako. Joke lang, malapit naman ang birthday Ano namin. yan? Ay, malayo pa. Expected na yan. Ikaw yan, DJ. Expected na yan. Kung lima na trust to, 10 na next time. Bawi. Ay, gusto ko yung Duratex. Ay, hindi, trust na lang. Ay, Duratom. Ay, Pong yung gusto niya. Durex, guys. Akala ko foam. Thank you guys. Happy birthday. We love you. Happy birthday. Grabe. Thank you. Lalo na ko pang show. Yes, Ay, mali. Nanatay pang show. Welcome to our humble house. Ang pinaka-perfect o pinaka-pink nga bugan sa tibok kalibutan eh. Thank you sa pag-anhi. Lo, ay. Lo, thank you, Zed. Oh, lo. Ayay. Murag mauna dyan, nag-inom dahil murag, di kaabot ugma. Nag-effort pa sila palit guys, kaya di na makapalit kay Ogko. Wow, boarding pass. Bang Smile Doctor 3rd anniversary. Hello, 69. Lo, business class oh. 69. Ano yung seat mo? 69? 69C. Abino mo pa. Lo, 96C. Sabag daddy. Magandang dilag. Gusto ko yun. Lo, kuya, wapit eh. Ay, samok bigay. Huh? Mahiwi, agniwa. Masaya mong giwa para asa na? Para ako, carbonara. Pansit ni, para pansit. Marbansin. Para saan ni, guys? Para ako, ano ni? Wala, masa man yung hiniwaan oy. Para sweet and sour. Ano, lagi? Mura magkaroon paghahiwa. Sa ito gaya man na maluto. Si Nero na si Japet ay. Anong kanta mo, Mami G? Uno. Dai ari diri sabak ka diri Oh, Sabak Daddy B. Sabak Daddy B. Sige, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready ba na ako? Shortihan ako eh. Thank you, Hero. Kung ay pink buga na ay pink lips. Happy birthday, Tim. Thank you kayo sa Tagay. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. Oh, Chivos. Thank you, Jay. Thank you. Mana mo badat-dat. Ay, cute-cute man. Ay, bago man.
siya tupiyoy. Thank you. Thank you, Koy. Beauty to go. Yeah. Natin magamit guys. Yes, thank you, Koy. Nanay for all. Thank you, Koy. May perfume na ang squad. Wow! Alligator gar, guys. Ba't may 30? Ano mang ibig sabihin ng 30? 졌는데 네가 좋아하던 와인과 Kasi flavor ni 준비했겠지 Nanang ice cream. Ilang flavor ka sa flavor? Mango cheese. Puro na dyan bawal. Mango cheese. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억나는 Alam niyo ba guys, kaya kami may ganitong ice cream kasi ito paborito ni Mama. 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 Yung taga Canada lagi ni. Nalagi Canadian lagi dire lagi. Oh! Hi! Hi! Say hi to vloggers. Unsa man ni? Wala lang, wala may Glenda. Okay ra sila. Mo ni ang pinakagwapa sa kuno Burgos. Pinaka-sexy pa. Pinaka-sexy. Nga magtulo imong laway makita. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘 Day happy birthday. Thank you. Thank you, Jackie. You're welcome. Jack, ay guys. Sa daw kung magamit bigyan po na mo. Ay ano to, gamit ng squad to. Ano lang? Thank you, Jack. Thank you, Jack. Oh, grabe. Thank you so much, Lance. Napay-lechon. Thank you. Oh. Wow, thank you so much, Bang Smile Doctor Dental Clinic. Beer man judoy. Another lechon, guys. May isa pa? Wow! 13 yan lahat, 13. Pangatlo, guys. 30 lechon. Number 1 lechon. Number 3. Thank you so much, Doc here and Miss Clag. Grabe naman, laki naman nito, Doc. And Miss. Naglalakad pa ang lechon. Ano pa, may cake pa na ano, beer. Wow! Sana all ang mga designer dire. Thanks to Anika Mish. If gusto mo magpakuan and JR, kung gusto mo magpa-set up, just contact Mish Anika Mish Boho. Search ko nung Kaso wala na. wala na. Wow. Glester 30. La, ano ba't may 30 yung mga cakes? Nagor ba? Ha? Ba't mga 30 yung cakes? Jay, Hindi ko alam po. baka ano? Baka 30 yung waistline mo. Thank you sa nagbigay ng cake na to. Thank you so much. Lang, may alligator gar. And may mga cakes pa. Wow. Sana all. Happy birthday to you. Yeah. Hey, hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, thank you. Grabe, DJ Kevin ay. Wait, tayo nag-challenge sa'yo.
sa'yo. Challenge. May nag-challenge sa'yo. Oh, sige be. Barod.